tiefo Agradaa kro ya be say Ghana se bejuo ade chi bia de fufuro esi oman mu ade chi me ka say net de Ghana mu ajo na e ba ni say de tina me ka say tintin na Agradaa na watu bia mane evangelist mama part anu watu bia mane evangelist ro Nyame evangelist wo mienu we dia man we say evangelist ro Nyame e call Reverend Obofour asore no wa kwakoye okot na Reverend Obofour e okot so de ya minni wanim kan e ma wu menka enja wonti no ye nkwanko hwe video no de see ye wi ase wa so ya brand na osiso na osinya medwuma a wo ye no wodi wi ene be ya o kan ho a no wadru papa ono so wi eye ne de na sori dem o kan ho a no wadru ho because e hode why na wa lighter wa ha obenya lighter sharp obaya revival kra na wi crash obi bottom what ma say so you ghetto boy na obe forjere wo ho ya say Nyame afra wa bada Nyame mfra wa eye say ya na e do this level so a say initiate kra wo ebin ya de ma wo say di kra na obeka say ya de papa because of we kakra obenya no munti because of free lighter a obenya no munti because of spare we I benum apase e de ama munti odwan me de nya time na okokwase bia sore na ya me de we ne initiative and we are doing you the initiating exams now nya kwan ko gina sa am kwase a puppet no so we boy wasam na making and ya brantie mua ofra won se wasa kere wo nyamedwuma hwe ne wahye wi ama wanim nyina yi nompe wanim ayi nompe kwase a boy me de okwana wo initiating no your exams for your initiating maza unya kwan ko gina sa nkwase a puppet no so a I wa dwen say me wo be shedi me a wani bete no me twon sure for utru musu wagime asia wo fi hwe ho ade ko gina asole dem ho hwe wo ho aboa pani no no wagime a oso wo nsua Nyame asem nti no na wo wi boy dey say wi my asole ana abeko na wa asole be no obi beje wo ho agi wi fu asole ya lighter church spare church aboa wi ni so mo no amu asia mpani wi no so mo no ya mo no wi papa boka de wa ugina puppet no so wa hye wi ama wanim nyina yeyi ntini okọ ho yeyi ntini wanim ayi nkasa wanim ayi nompe onfele ade agogina ho ene ya say ha de ya initiate kwase ya ho na be initiate no ba be je atum se initiate no awudi aduru ya yefra wani de aduru ya yefra wani wani Nyame afra na Nyame sunsum woni mu Nyame tumi woni mu a obekọ akogina that evil puppet no obekọ gina so na why kono wakoye wasori ni initiative ni eye wo exams awon san kan wonu ntumu me na akọ akọhye me odwan wi kakra obenya no munti also waton wani monyam from the first day akọ gina asa afie ho also wani monyam atofom amanyame apa ho ntoma boy suanyansa na also be nyame dwuma na you should respect ne pass of papa bi no mun deliver na nya ho ghetto niema eye kro no waza no kro no ye nyina egu yen bela mase we dey somate na ya na Agradaa kan evangelist mama part e kan e ma me ba ko evangelist oba ba ko okuru mu a anu atutu bia mane evangelist Nyame kan evangelist for me nu de e na mo dina simpie so etutu mane mane mo ho saa be so comment section ho fatu ho be ba be kan ma ho so adoma na e don kokko no fansa tim so na ebo se de ya abiri bia me video a ubeye nipa odi kan a ozo de ubenya share no odi kan a share ozo for mighty man mi na mi ni